strane dolazi do druge reakcije, ta reakcija se zbiva u Makedoniji gdje nastaje čitav niz grupa koje povezuju ne toliko nacionalno, kasnije je došlo do perverzije toga, ali suštinski vizantijsko sa popkulturom. To su grupe kao što su Padotna Vizantija, koje su, što je jako zanimljivo, svoju glavnu publiku i najveću podršku imali u Zagrebu. Padotna Vizantija, Mizar, telonauka savršena, završno sa Anastasijom kao najčuvenijim primjerom koji je postigao i svetsku slavu. To je sve radio u suštini jedan čovjek, Goran Trajkovski, i koji je došao na tu ideju i tu je kuvao, dok je nije prokuvao sa Anastasijom, o tome kako se vizantijska i savremena kultura mogu da se isprepletu. Tako smo došli do činjenice da je, bez obzira na to što je Jugoslavija pokušala da isječe to religiozno, što je u samom biću pop kulture, iz pop kulture, to je zanimljivo palo zajedno sa Jugoslavijom i 80. godina, kako smo pratili pad Jugoslavije, tako smo pratili uspon, uslovno rečeno, religioznog u pop kulturi. Toliko.